Jadi di permusik kami Gabe ala tulak, gabe. rahmat jalo orang ni tulang kami mahami Gabe beta raja, semua gabe. musik nah bartusi semua hormat. Yeah, yeah, yeah. Sebetulnya memang biaro torok behitan yang isot. Alai berbayan oma. Diamu amang moru. Gawe tulang. Inaroha mi mampuan boras bir. Do nami do hatani situ tu lama dok. Pirmat tok tot di lucu-lucu aka pangawan. Pirmat tong tot di mu. Tejaloma aka pacamota tujuan nyarion. Mak tutu. Taringot tu dia rami ama ang boru tor sopi gahami. Bolo hami siat tano kono pasaugit. Memang torok bohami nian narong di kota Medan. Urok do tu anak kod. Biaro aben nasbui. Sebetulnya dohonok kuro ga halangan-halangan sangot dia. Bolo au sendiri memang ngahurok kortu si Ronald. Dulu ima dong atu buta do tu kuisi ukirip pe sanon. Dikuro sebetulnya alal kebetulan di parlau di Borkon boya oro tu mangadobi ulaun sari matua ni Borkon tunglas itu turo aku dia mau kamang boruku. Boy di bek kamu ulaun nagok ni parparuhan ni borukuna burjon tarlungowi dia paparan dia ka itu borukon ni onak ka bau pukon boy bek kamu rekta jala sir sude diamu anak kon bau puku ala hubereng ko amu dengan marsi yamin kamu hubereng marsi halus-halusan. Bolo au unang bereng di arorami. Holan songot dia ma paparhaton na tuon. Holan si jalota satuari anggiat di leon tuani di hita hai pason. Kita bay aka pacarian nako mas. Kita bay sudah aka keparat diamu apalagi berekku aka pahupuku dua naik nasawar siparan asara honokku amang Mama tadi bata
asa makila matong siya na daw madyaw siya na jonok sayro sirokam ni beberekon nyaduon itu pak ma tia-tia lawa mora so tujuan ni ron di parporohan ni ibotokon na burjuon jadi ala kebetulan isodo hami na marhamaranggi nakima katai hami ikorisdo hita madoka tuan koton ala tulu bajuwo kita dihita do tulang dihita bona tulang dihita bona niari kodoro muro dihamu kadong tubuku narong di deli tuon upasa taima tu dong tubuku narong di deli tuon Maula tema di tuhata maula tema nang di bunguan namar habuk ni roha. Hami songon dokon ni dahang nakaning siegian nadong di dili tuon mar posisi mahami songon bona tulang. Tuhamu yobason mar bere majohami mar buruma tu nata padu pon. Nunga masay gudang akka hata huhuasi nong di patolhas di obason terlumuwi mat tuhamu kakabere nami pangiduan nilihilik nami tuhamu asa bergandeng tangan mahamu tuduluk tutaruam mahamu songonan dokon nina tua-tua sawurdut mahamu disude gerak perdalanan ni namar maranggi nyan molo berek kami di obason dari dia do dihasa daun ni roha di hamu alai tujulu anon lam patugu hamu me jadi songon anambai sautik nai dohonon nami do songon do pama pitu mata nyari 12 mata ni bulan manak tu dia pihamu mardalani akabere nami setok tom madapo pacarian di pasu-pasu Tuhan. Betul. Jadi songon menambai hata huasi sian bonan nyari man. Kan molate di parpongata di adat sari matua ima nabur nami opung Kristin boris tanggang hami mangida sian bonan nyari dos doramu na pinoparni nabur namion mulesan awal nabu dari Maria Raja las dora nami sabonan hari mangida siang gia ma tu lek kudua nai naso marokap dope si marwani tuan sai batudu marokap diamu lekku na dua samulas marwani emang buru namion jadi sonon tepaman nari dok gajang ma ini bodar tibo dia bar saya tubuh madiamu akasi gajang umur do sitropinopar Ma tutu. Soni mah hamisian bonanari mau liate. Di ngadi bigay mo nakin hatari tulang mo. Agi matong ni isakot de bata di hamu pas-pas na itu julan ni areon. Taringot tu ulus. Oh lo tulang. Sian hami. Sian tulang dohot. Bona tulang dohot. Bona ni hari. Gabi saplima ma ulus. Saplima lepar. Jadi kebetulan memang tong do bawoku songon nero komui nakin alanga bol songon pora tulang dohot pora ni hari ngamar jumlah tolu sakami sia ya bisa 5 lepar ma alai Mola ate tulang. naruhaku nian asa tuksikop kebetulan nakin makatai hami do ngatukon iya taringot tusan pora ni hari do sapana tulang narabota songon ma ibaen saya ma sian koparanin na tutuaon saya mahamu namar dongatu saya ma siap boruna suak songoni siampona niari songoni ma parpeanga alai anggota tulang risma yang akon lina tuatu ibotokon doho bahobu jadi mulai ma dia mau amang buru nunga di baju joroh amu kakoparan di ibotokon sonar be dia mau permusing kami ala pasato naima
ulos. Si kacang rambut on do ulos sampai tua kodang. Pekamu mah kodang arang-arang dari Gabe. Siapkan. Maju satu. Muter yang ke sana ya. Muter nanti keliling. Sabar. Maju. Nomor 2. Yang ketiga. Sabar. Si nomor 4. Sabar. Si nomor 5. Nomor 6. Sabar. Si nomor 7. Mewakili Mahopi. Wai dua nisut. Dua dulu. Waduh. Itu dah be, bawa dua. Ano ko be? Sada noy. Perwakilan. Sa nomor una. Udah bawa pengumuman. Sada nomor una masalah, nomor una. Mari. Apa pesan? Jadi dalam kutub dah, waduh. Kalau kutub salakin. Permusi nabi kamu mana sepatu sih? Sabar. Sabar. Toma sama Hoko. Boru. Ano manap boleh. Jadi permusik kami lanjut. Amang permusi nabi kamu mana partu sih? Dulu. Anak maju. Sabar. Pahopuk. Perwakilan Saboru. Oleh ate ma, imana terpasat namin ulos yan tulang bonaniari. Titi mesya pa golak pangaraw na molos ako ni pipapay namin pasat ulos si sa igulang ma pinasuna. Mbak Tutu. Jadi mana teh? Ini mah. Jadi ang desidahol muna. Uti ma. Jadi mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema sudah di kita saluhna terlumobi ma tulang ngami siagia bona tulang siagia bona niari siagia untuk semuanya. Apa yang disampaikan tadi tulang kita itu dicamkan dan dipraktekkan. Itu aja intinya. Jangan hanya didengar, dicamkan, dipraktekkan supaya aka pasu-pasu, aka hata na dipasa nasida
mulai pertikiano tutuhata asa anggiat dapat akan asinitar nirohata lam tambah mereza kita.